mayam gi mafam da keram ta sengtok chege aise pambana ama tawbana ama tawle rebo cinematics film emulations visual sing am pam rebo am tesero yam pamjai pamaga su tawngam da kai no hair di camera sia da camera se digital camera ne aduna tungda bodi upgrade taw gena khale bo tungda bodi upgrade taw gena khale aina pami be pot tu taw boda ta da bhai ta aduna pambana ama tawbana ama tawle hai si maram se aina pam be pot aina visualize taw be pot ta bangam da pen ja da bo adi quality am compromise taw rebo se na si camera se iPhone 11 ni na seng bagi type taw so lebo ada isi am nuai taw aduga sigi phone sina am iPhone or magari posta dune si aya da phone ne na matam khale ga upgrade taw ken khali adu ki marak to upgrade taw dingai marak to kai taw kani have like some khali bo mayam excuse pudi nate mayam ai camera like te to de excuse to bana chate ai ngamjabi mong dai video se ai ki na camera se ai ya na mong da shema ga de regular ne thaga chari bo ana mayam su support to view mayam gi mafam da confusion ama chamam na bam le rambe habidi kaino taw is serious um tai wathi um tai kai gyan min ta da do mayan tu yan taw ga chat pagi ne bo si matang de ne ngasi thamjak tu je mayam seng na haibada kainom haining pa kainom tamning pa kainoma research tawning pa kainoma educational purpose information si mayam se si matam da di ko manipur youtuber am tadai rely taw jade manipur youtuber am tadai look up taw jade sida bagi wana te ko sida bagi wana te do sida laiba swai gi deficit ja ho bole si so mo ko bo ando si so ching chikhating ba taw je aduga anamba swai da di mo vlogs mukbang adagi di anamba da taw ina skit prank adugumana nama taw adu asigi education gumba informative we base kya later bana khalle bo adugi aho base daina work toragadi mayam dasu makhal ma variety ma mayam du present to ngam ja duini da mayam su education gi kanoma learn to bogi wayagadi kasu yenga moy bo aduduna aina mu si toraga mu chat odi bo su man bo aduga masagi aina pamja bo cinematics to adu pam to mu contrast mu chat ni bo ana ji khanbam khangde garam bato buna phadino hado do mayam gi mod mayam gi suggestion there let me know in the comment na mayam I said trans am the layer I garam choose to do ina pam sab choose to dura or deficit area do the zakhana bato to dura have to khanjana ga layer bo cassette chapaga layer hai tare mayam sum khallaba matung da matam am sum ngai boina gadgets mayam sum gear mayam do upgrade to product matam low boina ko aina khangjar baina tamjar mayam do mayam da share to jar pa aduga aigi su research to hoba mayam da su kana ba adugi mong da to jar ke ba topics facts adugum laina adugum topics mayam sum khat jar ke aduga mayam na su semaning ba topic le ga di dum comment ta habiro camera da wangang bu sikya haina dri ko adu tamna sum develop to ko gi matam do low boina some topics mayam general over topics am simple over mong da am layman amana khangbang ngam ga da mong da ko ai tamna sum yam tena sum topic wise lo khalaga ai thagat char ke khali bu ko pena educational videos information facts adu ma khara sum thagat char ke bu ko sum khara adu ma upload to jar ke adu ga mayam gi support yawarga di mayam gi support yawarga di aina khanjari ba topic adu hena deep oina dive tawning bagi aingonda effort hadaning bagi interest ama build tawdune ko aduna mayam su channel se support of you mayam si video si solution jarge asaina panjagi ba mathak ki wafam sing do adu sengtok chake haidana mayam da yam videos yam tetakna dum thamjabne ko mayam aina mathak ta panjagi ba educational learning gi videos sing do mathangi videos sing oina thagat charage asigi di solution jarge thank you.